Bro, Ya bro. mobil baru nih kayaknya nih. Iya Gue nih, bro. lihat-lihat nih. Baru nih bro. Gue juga lagi nyari nih bro, mobil pickup kayak gini nih bro, buat usaha bro. Iya. Iya. Beli di mana bro? Di lelang bro. Di lelang mana bro? Lelang Tribik. Oh lelang Tribik. Iya. Harganya berapa bro? Murah pokoknya. Murah ya? Coba cek aja deh beli di lelang. Oke deh, nanti gue coba cek-cek ya bro ya. Iya, murah-murah bro. Nah, kalian pasti mau kayak mereka kan, mau nyari unit-unit buat usaha. Kebetulan nanti ada lelang True Finance tanggal 20 November 2024 nih, jam 11 siang guys. Nah, itu banyak banget promonya. Dan unit-unit buat usaha itu mantep banget loh. Nah, untuk promonya, free biaya admin 3 juta loh. Ya kan? Buruan-buruan langsung ikut-ikut lelang True Finance.